turabikunda tubona ndaco gitwaye vuga ngo is forbidden c'est quoi ngani muvuga igifaransa nimugire ngo eme ni kizira kirarura ku Mana nimugire ngo eme Amen. kirarura nimugire ngo eme ari ibintu bisabizamo kabingaye cyari bireke babazi abagore umugore wese wikandagaza akambara agatenge kamwe uzi ko bafite n'amaheri ya satani nako akakanwenga yamara kagera ameteze kuraje bazanye icya kabiri babigira bibiri batazi ko bikwiriye jo bundi ngiye kuvuga iyo systeme babwire umuntu utari igipfu uwavutse atari iki atari kizeze yumva ya makuru muzamura amaboko tubanze twirukana abadayimoni. Haleluya. Ndashaka gutangariza abantu satani yamaze ubwenge. Yego siko nigeze soma hajya injiji kanze na uko kera ngiye kwinjira mu njiji nuko baraza kudusomera turangiza nimugire ngo haleluya. Abantu bari mu kwifotora bambaye ubusa vuga ngo barino ngiye kukubwira kuko tekereza umunsi bazakubaza bazobaza ngo se yashatse ngo ni wa mukobwa wasohoye video kandi bamwe barazibitse vuga ngo bazamahongera bayigarure nibitanga hariya uko ganti bakijijwe ngo byamaze kuba barazizimya zirimo akana kawe nikaja kubazwa ati uriya mukobwa ni uwande ngo ni wa mugore wifotoje yambaye ubusa uwuhe ngo reka nyigushakire sha vuga ngo izamuke ku rubuga kandi babikuye no muri Kenya siko bimeze uvuga ngo ni isomo bafatiye Kenya uburira urutse na kifari isomo ryo kwifotora wambaye ubusa ubwo n'ubwenge buke buri inyuma y'ibitekerezo bya kimuntu apana ubukristo ndakubwira abantu batatugiriye nabi urabyumva umuntu wa mbere weweho wemeye kuba antivalere wemeye kubi igisebo mwisi ariko umuntu wa mbere ugiriye nabi ni umukobwa wawe ni umukobwa wande nibura umukobwa ni ukuvuga ngo urasa n'uwagiye ufata urushako urarutema usiga nk'ipurusi imwe nayo y'ikirara kikimwara umugi barimo tugana mwuka yamubwiye ngo azabaza abantu bakuru ngo ese ngo niki cyagize gutaye niki ngo cyabateye ngo kureka Imana ushaka Imana niki cyabamaze inzara inyota yo gushaka Imana ukubera ko mwatubereye urugero rubi rwo kutita kongera gushaka Imana ariko jewe naha ngo abantu tuvuge ngo amen tuganire ngo twongere tugarurike Imana twongere tugarure Imana kandi birashoboka bigize gute birashoboka satani yageza ncintege ariko umutima uza kumpamiriza ngo umusaza w'imyaka 80 ngo wataye Imana yo kongera kayigarura kuko ndawe Imana itoshobora nimugire ngo amen Imana yongeriremo ibyiringiro mu mitima yakakaye iruma imera nk'amagufwa ariko imbaraga zisumba byose zimanuke zongere zitanga ibyiringiro bisha ubuzima bwongere butohe. Haleluya. Israeli yari yarananiwe ku rwego ruteye ubwoba kugeza ku rwego bari ko babaza Ezekiel ngo wewe usubare uzubona joba avuga ngo amakuru ntuyambwire Jesse no bimenya ni wowe ubizi
nimugire ngo amen. Amen. Ukame ndani ya kanisa la Bwana. Iki ngiki baza bacita ngo ni mu kinyejana c'umwijima, ikinyejana gikakaye. Ukakara murabyumva magufwa yo rero twako duseka tuvuga ngo ibintu bihari ubunyine sanga abantu bakeneye kuzimya ijwi ry'Imana, kuko abantu ubunyine bari gushaka ibintu boshiraho bigasakuza kugira ngo bataregwa. Siko ngo ndabivuga neza, nimugire ngo amen. Amen. Umuntu yaje gutuza agiye ko kuvuga ucya ngo mukubita mixirima. No. Wavuga ijambo wabona abantu bagiye ko gutsindwa neza ngo bahindukirire Yesu, ukamubona bose bihakanya bugabo bakamabiruka gusirimba. Kugira ngo haleluya, ko kuvuga ngo wabitekerezo ingoba ngo reka sakuze cyane ngo reka sakuze wa mutima wari kumushinja arebe ko wogira gute wose isibirana. Ariko nukuri ndaho woje muzojana, nimugire ngo amen. Amen. Mureke mutuze mwumva icyo umwuka haganira. Yesu ni umubyeyi w'imitima, aragukunda nubwo biremereye, nubwo bigoye, nubwo biruhije, ndetse nubwo biguteye ubwoba, ariko Yesu arabishoboye. Hey, hallelujah. Yo, icyamba Imana Data ikongera ikarema ibyiringiro bishe. Kure nasanze imbaraga zose zituye mu byiringiro, kuko abantu benshi ndakurahiye uguzugira ngo ninde muntu ukeneye kuzarimbuka. Hari umuntu ukeneye gihenomu. Bamwe gusa iyo bumvishe binaniranye bazabiyuhika bakabango none reka ndebe naje ko ari twopfana. Azakora ibintu bikomeye, ariko nta muntu n'umukunda gihenomu ntawe. Habe niyo tuba tuganira iby'ijuru, ntawe uzawumva avuga ngo jewe sinkaje. Amajwi ya Satani gusa azamwihebesha akamubwira kuri we bitoba, yamara karakara, yamara kurakara kama ndagwanya buriya ndabunyotse. Itagaze kakirabaye. Ariko abantu bose basaba ijambo rimwe, ibyiringiro zo kumva ko byoba. Nimugire ngo amen. Hatabaye ibyiringiro Satani aza kwihebesha kandi uri mu nzira yo gukira. Jambo rya kabiri mbabwira n'ubuhanuzi. 2016 cyangwa 12 mukayigeza atubwira ikintu cyandangaje. Babikozeho nama mvuga ngo reka zititize. Iravuga ngo hari ikintu cyitwa ngo icyapa ntarengwa. Ntabasi wacu ariko werekwa ndamaze ngo si icyapa ntarengwa niki. Aramubwira ngo icyapa ntarengwa ngo umwuka yamubwiye ngo ni systeme y'abarozi, ngo y'umuntu ngo wabananiye, ngo icyo cyapa ntarengwa ngo cyitwa ngo ni ibigeragezo bidashira. Ibigeragezo bitagira gute? Iyo nubona ugeze aho ngaho uzovuge ngo bagushiriyeho icapa, ariko umwami Yesu azakirenga. Ngira mugeze ngo Yesu azayarenga. Nubona ukijijwe ukabona winjiye mu bigeragezo bidahumeka, uzamenye ngo warananiranye, ngo iyo ngiyo ni misiyo bahabakina yanyuma, vuga ngo bagiye gutsindwa. Nimugire ngo amen. Majaribu asiyokoma. Nukuvuga ngo Imana ndayikunda cyane. Nuzosubona ibintu birakomeye cyane. Hari ukuntu umwuka yanyeretse, yigeze anyereka ngera ahantu hari feruje ziyazaka zitukura cyane. Ambwira ijambo ritangaje, arambwira ngo wabona hariya ko atukura cyane, ngo ariko nuhegera guke uzasanga ari umweru. Ndabaha urugero. Hari umuntu wari warangiza amatara y'umunara ari kure, azarangiza kameze gute? Tazarangiza kara mutuku,
wari wayegera asa gute? Ni umweru derere, ariko iyo uri kure ubona ari iki? Ari ruje. Niko bimeze mu mwuka. Iyo ubona ahantu hari ibigeragezo byabicana ibinyoteri danger de mort, wewe gusa mission imwe, hegere. Nimugire ngo eme. Wewe uzabaza. Hari abantu benshi mu makritere nababwiye, cyangwa se ibintu biza bituma ngo abantu bananirwa gusenga kimwe, ngo citwa ubwoba bw'ibigeragezo. Nimugire ngo eme. Satani nazamura pressure, uzayizamure cyane uvuge ngo umuriro ni wakire kimwe, ni waki. Nugera muri danger hajya wavuga ngo gupfa koba ibintu bizogenda ukundi, uzashika usange hakari umweru. Niwe Imana izivuga ngo ndahari, ndahari. Nimugire ngo eme. Muzamutekereza ngo umunsi Daniyeli bamutwaye baba bamubwira ngo uno munsi uraja mugo kandi gatwazikoresha amafungo, mbwira mugezi wawe ngo hari muri danger, ariko acana ibinyoteri bigize gute? Bitukura. Twavuga ngo urapfuye, urapfuye, urapfuye. Daniyeli aramasha, aravuga ngo je nta kibazo, nta kibazo, nta kibazo ndinjiramo. Nimugire ngo eme. Uzitekereza ngo umunsi Sadraka na Meshaki na Abedenego bariko benyegeza umuriro inshuro 7, hari ameze gute? Hari mu rupfu, yari danger de mort. Ariko muri danger de mort niho hera cyane. Abakristo benshi bagize gutyo basubira inyuma. Majaribu, majaribu, majaribu. Wewe songa mbele, songa mbele tu. La 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 la, la 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 la. Hey! Pero hari ikintu ngiye kwereka. Satani nukuri. Satani azabesha. Ubundi Satani password ye uvuga ngo c'est du mensonge, ni ikinyoma. Nimugire ngo eme. Satani ibanga ikintu akoresha. Abarozi abenshi murabaza, abandi ntimubazi, ariko babayeho nguko mubayeho. Nimugire ngo eme. Ariko abenshi bababwiye ko hari ibintu bigiye kuba kinyoma. Akoza mvuga ngo ariko kandeka ayo makuru ngiye kubabwira. Nimugire ngo eme. No naje ndasubitse. Nimugire ngo eme. Satani yitwa se w'ikinyoma. Tumubona abantu bari kwa Satani benshi bagiye bazi ngo baroroherwa, bashike bababazwa nabi, kandi babazwa n'umutima umaze no kwiheba. Bamwe bazakubitwa, abandi ntibazabaryama, abandi Imana yigeze twereka umukecuru umwe ngo agwaye rheumatisme yo kubera ngo ijoro ngo kurara mu mbeho. Tuvuga ngo ariko waho haragowe mama we. Uzarara mu mbeho. Dore ko bagira n'ibikondisiyo bibi bakagenda bambaye ubusa. Ibintu byabona ibi byose. Nimugire ngo haleluya. No Satani kunateye aza kujaniriya, bamwe bagakubitwa, abandi bakagira ibibazo, abandi yaruhakaza yifuza kugaruka kwa Yesu akabona ndanzira. No ariko nimbeho tiyoroshe, ngo nimbeho tiyoroshe. Ariko icyo narije kuvuga ngiki, nimugire ngo haleluya. Tamahoro abaho, tamahoro abaho ari inyuma y'umutima. Yego, ikintu kujya gikeneye amahoro niki? Ni umutima. Ariko uyu mubiri ibintu bisanzwe. Muyana magambo y'isi igira akazina kavuga ngo ni si mubabaro. Tuvugisha ukuri. Abarozi ntibazababara mu isi. Kibazabagwara. Kibazabapfusha. Kibazabagira ibyaha. Aho ibyo ni rusanga, turabisangiye twese. Ariko imbaraga n'agaciro kacu gatangaje. Twebwe ibyo bitugezeho tugira amahoro mu mutima. Hey, haleluya. Kandi twebwe tugira ibyiringiro n'ijwi rizari duhumuriza rikatubwira andi makuru meza. Umutima warambwiye ngo ahantu burya abakozi ba Satani
ngo baza bakubitirwa bitangaje, ngo ni igihe mwese mwahuye n'ikibazo gisa, ngo barangiza ngo bakumva ntibifitiye icyizere cyo kuja kubwira uwo batabara, ngo ariko wewe ngo uri comfortable ngo yo gusanga ngo umutabazi, ukamubwira ngo ariko mana ibintu bimeze gute, mana yaje we iwe yaje ku Mana hakumva ntahatse kwa Satani harabizi ko byabuze. Muri byaravuze ngo mwikomereze ku rutare, ngo nawe ahandi hose n'umusenyi. Hahigwa umuntu upfa agapfira mu mwami. No, umwuka ngo aravuga ngo nukuri ayo makuru ni sawa, ngo aruhuka imiruho niki n'imihati, kandi ngo imirimo igenda imuherekeje. Umutima warambwiye ngo mwibwiriza ryo gukora deliverance yo gukiza abarozi zotangirira ku bantu batatu barenganye. None aya makuru aje munaje sinyazi nuko reka nyavuke, nimugire ngo amen. Twongere amen. Twongere amen. Nuko abantu barenganye akuzi gukorera ikintu utahisemo. Abantu ba mbere navuze ngo ni abantu bari mu kintu batemeye, kuko dufite ibyiciro bitatu. Nimugire ngo amen. Icyiciro cya mbere icyashimuswe, icyo cyashimuswe rero nicyo nzobanza gukorera operation, banze fasha bashimuswe zamura amaboko. Petalo pepe abashimuswe ni bande? N'abantu bisanze mu kintu kugeza ubu nyine ta processus tibagira inzira byanyuzemo, barashimuswe baruhe bemezwa n'ibyo baba bati twageze mu bundi bwami. Nukuri abo benshi nabagendeye gusa mu nzozi bagendeye mu tundu, bagendeye baruhe nabo barakonfirma ati twabaye abagica. Ariko kugeza n'ubu iyo bicaye basabibaza turagira gute. Bamwe batwawe n'inshuti zabo zabaguriye ibyayi baranywa. Cyayi yarangi. Nimugire ngo amen. Nuko abo barashimuswe zambi bazanga bakakosha, zobagarura n'ukuri mu izina rya Yesu. Zabwira Yesu amfasha abo bambere. Abantu bakabiri n'abana bubaha. Abana bagira gute? Abana bubaha. Ariko abana bubaha barambabaje. Umusaza umwe yarapfuye hariya yageze atubwira ngo amakanisa ya none ngo ni kana ka mama. Ngo ni kana ka mama. No, ikigerageza nasanze kigoye. Naragishuro muri terme ivuga ngo ni tentation, ngo ni ikigerageza ngo cha relation fraternelle. Relation fraternelle iragoye. Iyo umuntu akubwiye ngo mwana waje, ayiwe azasa n'ucumi simbugita. Nimugire ngo amen. Mwana waje we. Vuga ngo mwana wa. Twese tuvuge ngo amen. Ariko umuvukano ni mwiza n'ukuri. Umuvukano ni ikintu cyiza. Nukuri. Kandi babwire ikintu kimwe cyisha abantu. Satani akunda ibanga. Satani akunda ngo mumufatire ibanga. Yego? Kandi gutsinda Satani nuko umutahanze. Buri cyatumye Imana ishaho kwatura tukavuga ibyaha mu izina, nukugira ngo ikibi kije hanze kikuvemo. Abahungu benshi bishwe n'ibanga. Kaza kandi
barayibonye. Undi gakavuga ngo wewe ngo na data namurose we. Ego data. No. Ariko relation fraternelle, umuvukano. Tuvuge ngo eme. Abandi akavuga ati uwo bayigipfuwe arama yatanga nyirabukwe nyirawe. Baravuga ngo nta muco mfite mana we, akazaje umwana we. Vuga nawe wararenganye. Nawe uri indengane warenganye. Nawe tuzasenga Yesu turebe ko Yesu yo kugarura. Nimugire ngo haleluya. Ya ariko abantu bagira ibanga. Ukumza mubona bira mugenzi wangu ntukicwe n'ibanga. Ntukicwe n'ibanga. Tibintu hanze turasenga bikunze. Mwabaye gute? Ugiye kwa soferi ngura twikira iki mama? Biragoye. Kanitangira haleluya. Muzamura amaboko. Popepa Levi Tringas Solondreve. Uwanyuma n'urya batubwiye batatu uzobanzirizaho. Nimugire ngo eme. Akuze umuntu kuba mukinta atacemera, atagikunze, ataragisemo, atanagifana namba. Bazimu gusa ngo bamurusha imbaraga. Abandi abantu bagaruwe n'icyapa ntarengwa. Nukuri ngahe none yagwaye, ejo yagwaye, hari mu bitaro bamusengeye. Ngo ariko mama we ko entuzi ko abandi nguri mu akamaceceka ngo se ni gute kama yitahira ngo amusizemo ijambo. Bwaca akamubwira, ndavuga imifano y'iwacu ruguru. Bwaca akamubwira ngo uzaje kunkabira. Uzaje kunkabira ngo tuzaje mu kwawe, ngo nitumara ngo tuzongere tuje mu kwaje. Vuga ngo akeneye kuvuga ijya kabiri. Nimugire ngo eme. Ngo ariko wewe yaguteje intambara mu rugo maraka ngo kuri igipfu. Babandi batamtu bo bukibana n'umugabo bakubwira kuri. Vuga ngo ntavuga irindi. Agusize mu muteko amaze umwana agahigica. None iki kibazo cyoshira gute ko yambwiye bamwe yari wagakurikirana rya jambo. Se warambwiye uzo ngira ngo nawe wararenganye. Arenganye wagiye washaka umuti w'ibibazo byanze gushira. Ibibazo byanze gushira nazo byazanye nane. Nuko ariko umwami Yesu ngira mugenzi wangu, umwami Yesu arakisa. Umwami Yesu arakisa. Abarahiriye umuntu wagwanye urugamba gumwuka gatsinda. Umwami Yesu azamwinjiza mu gitero muri tere mu kibanza c'umunezero n'umudendezo n'amahoro ateye ubwo. Zamura amaboko. Kandi abayaramukamuyemo ubwoba, abaramukamuyemo impagarara, abafite urukundo n'amahoro mu mutima we, amahoro atarondora, hari amahoro atarondoreka mutazi azatangwa na Yesu. Nimugire ngo eme. Iyo umaze gutsinda ibyo bizana uza winjira ahandi hantu. Nimugire ngo eme. No ibibazo byose, intambara zose zikakuburaho imbaraga, zikakuburaho ubutware, nawe ubwawe ukazugira ngo uhahare bikakunanira. Uzi kugira ngo uhahare bikagira gute? Ariko wowe ngo kubera kutazutwaza yewe naje nyine zambura uruhu. Ariko uzi kubura uruhu. Nimugire ngo eme. Ukumva gusa n'amahoro yeme. Uzi ko umuntu yageze mu rugo rwego bazamubwira gupfa agaseka akumva aranezerwa. Buriya mwabonye ibinyoteri byakumuriro muratinya murahunga, ariko hajya niho hari umweru uba warinjiye. Zinjiremo
Mbwira mugenzi wangu songa mbele. Fanya nini? Songa mbele. Higira imbere. Higira imbere ukwani. Kuratinya. Tukamusenge. Jameni, Yesu yupo. Ni kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Zamuramo. Tubatangarije ubuzutse mu izina rya Yesu. Tubatangarije ubuzutse. Nawe ubwitegure. Nzambwira abantu bibaje ngamubwira ngo muzoza muniha. Ndabizi yo muri. Ariko muzoza muniha uvuge ngo naje Mana. Nubwo bimeze kuki. Naje Yesu we ndagukeneye. Nimugire ngo yeme. Kuko ari ikintu bibiri zivuga kizakindanga. Izivuga ngo urumuri rucumba. Ahandi ngo yayirangiza kotsi gakeya. Ngo ntizaruzima. Nimugire ngo yeme. Iki arangiza umuntu agira agatima akavuga ngo we Mana we naje wonkura hano Mana we akaniho gatoya ngo Imana izigakurikira kazi kubikareka ngo hariya ngo mbambona hacumba koze wowe umuyaga waje kareba ku muriro wake kata ngo n'urubingo rusadutse usinzorufuna nzagerageza niyangane ndebe hari abantu biciriye iteka ariko Yesu akaza barangiza akavuga ngo nawe kare hagati mukigira akakivuga ngo Mana ese kunaje ozangiza iteka rya Gehinomu akavuga ngo nawe zankubona Mana nireme ivyiringiro nimugire ngo eme Mana nireme iki nireme ivyiringiro bishe ariko nuko nasaraye noneho nabaga umuririmbyi none turemere ibyishimo byuzuye turemere ari wewe twishimiye kuko ari wowe Mana yacu Hola sipe kitalandofe zayo kadri ariko Yesu wajamba amahoro atarondoreka iryo jambo umwuka aherutse kubimbwira tuvuge ngo yeme arambwira ngo nzaguha amahoro uzozurwa nawe uyibazeho nawe umiwe uzi kugwa amahoro nawe ubwawe ukavuga ngo qu'est-ce qui se passe ukunabaye gute nigaza kugira ibibazo igihe kimwe biba byinshi cyane ariko ndi mu mwuka gusa nibera mu masengesho none ngasenga nija kubaza Imana ndebe zitari kumana sindi igipfu byagenze ngo ntari uwanzangira kandi mfite ibibazo byinshi ukambaza kandi ukansekeje arambaza ngo se ngo mu mbuto z'umwukuzi ngo nizihe nama mvuga ngo amahoro ngo aho ngo none ubupfu bukuye vuga ngo ame bwira mugeze wango na amahoro uzugira ngo Yesu atanga amahoro nta bibazo Yesu ni umuhanga kuguha amahoro atarondoreka isi yayibona uri mu kaga ko gupfa nimugire ngo eme ariko Yesu akaguha amahoro kandi nukuri nta muntu uzuyashaka azashaka Yesu mwuka wera yemaze kuja mu mutima azamupokeza ni kado gusa zamubwira ngo n'amahoro ndayakugabiye nimugire ngo eme n'amahoro ngize gute ndayakugabiye kugabiye n'ibyishimo kugabiye n'urukundo ubu nyine ivuga butumwa rizari marutundo mwuka wera yari yarangabiye ibyishimo mu 2009 2010 2018 ngira ikibazo naruwa nkavuga ngo Mana keneye no munsi ngo sinezegwe ngumirinyu ayiwe bagira ucya nkama kazaga imbere ya no
nguma kuvyibaza ariko man none jewe sinobasha no kwikontorora nibura amaze ambaza akabazo aramaze ngo se ngo iyo baro ngo bayipomse kuzura bakayiterera ngo izishika ngo ikabatama toyiza yidunda none iyo ugeze mu rusengero ukenera ngo habike ikindi jewe ari ugusenga ari ukuririmba nazani idunda nimugire ngo eme amen nishimiye tetala baramya baririmba ikorari nta kintu cyaje gusa nagaza numva gusa rero ndavuga ati no il faut avoir discipline takuno zani bukumunsi umwe nicaye iri inyuma ngo kugira ngo ntaza gufatwa ayiwe cyashekeje Imana kundize kugira irandeka ndicara usari indirimbo sanze babaririmba nagize gahunda zo kutasha imbere uwo munsi rikarenga ngumira amaze nagize gucyana isanga kuri rutare nasa hangira amaze none igitangaza cyasaye umukarandeka ndasirimba fata mikoro igihe mbango mandi indirimbo ahitanye ngo ntiwari wavye ngo tuza abwatira biragise nimugengweme ariko bakwari indirimbo ivuga ngo tawankura kwa makoro yambere y'ubuhungiro ntamwazi wese wakanga yambere y'ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye kirakomeye umwami n'igitare gikomeye yambere y'ubuhungiro haleluya Reke ngaruke tumara mukanya gatoya twinjire mu ihombe turakora ico bita ekrase tuvuge ngo eme haba ngo bomoa kangilas kandi ma nzasengera abayumbi kintu kimwe Imana itaraguha kumva mu mwuka ari cyo ukora kugenda byanze uzozugira ngo ariko kande kubavuga ariko abasore baza bakubita haleluya bagira guke kavuga ngo nubwo batabyumvisha ariko je ndakibonye senyuka hatitas no iyo umuntu ari umuyumba aza kubita haleluya kumvira kufasha muzabwira ngo Paulo yavuze gute ngo twadukubitana ibifusa ariko ntugira tidugusha uzugira ngo ni gute mu mwuka wakagombye kuba wumva kiki pape box dilas ndetse ngiye gutangira haleluya muri mihango uku mihango twoyitaramamo neza dufite kwizera nimugire ngo eme amen duhomza abantu turahomza ubwami bwa Satani kandi je mwuka arambwe usizoshamburiye bijya byo kuguruka ngo fate giheko ariko naje yambaye gutarama neza ngo ngarusha abashamburiza ijana nimugire ngo eme ariko uzi kimwe gishushe kimwe neza wakutumiye neza tuvuge ngo eme amen buriya mureke mbabwire kwizera kuratagushamburiya abashamburiza inka 50 basaze babashamburiye umuntu umwe washe yuzuye kwizera azakora akazi karuta kawe biheko byose boshamburiye akabishamburiya mu ndirimbo imwe cyangwa muri za restaurant mureke twitangira haleluya twumve haleluya haleluya amen lofa pikan kri bebash nengolo utangira haleluya yego ariko ikarisa y'umwuka rizogaruka kwere muzamura haleluya 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 pepe ngani mukomere Imana amashi mu izina rya Yesu mukomere Imana amashi kinyejana cyanone nzangita ngo nitorero ritinya umwuka ngira mugeza ngo rizarigirira ubwoba mwuka we ikinyejana cyane nicyo kizagitinya umwuka cyonyine mwebwe umwuka we yaje abaje kubohora nimugire ngo eme abaje gukiza abaje gutabara abaje gukuraho abaje kubaka umwuka we razagira ariko uzareka inyejana cyane mukanezerwa bivuye ko kumana
zamona rerte abantu ko barito kabona abantu ko bamukabona ariko kinyeshana cy'ubunebwe nimugire ngeme kinyeshana cy'ubunebwe ariko Imana iduhindurire. Imana igire gute? Duhindurire. Hari ibintu bibiri natekereje ko tuganira kubera umwanya mfashe, ndabivugamwe amagambo abiri. Icyambere ndashaka kubabwira icyo bitujije. Ngira mugeze wangu utega amatwi umvujije cyari cyo. Kintu cyakabi nimugire ngo amen. Kintu cyakangaye takabi nategereje ngo mbabwira ibintu abantu bihimbiye zo kongera ngo kubyo Yesu yaremye nabo ngo batangira guhangahanga izabo ibintu bibiri n'indangiza none twaseka ko murwa ngo sangape ariko Imana ibahe mwikase saa tatu muwe ngabibaha iminota akasayi naho numva twaba dusengeye nk'igihugu cyose. Nimugire ngo amen. Narimbize igitaramo ko tugisunikaho ngahe nimusomega kuko turabana abaporo bazakunda ibyanditswe ngahe dusomere umubwiriza. Asoma umubwiriza igice cya 7:29 ngahe soma twumve utuza abantu. Ariko none ndi mukwifuza kuba mwarimu wa Sunday school sinzi gufatwa kuza kunsetsa buriya azanirwa twadukina nimugire ngo amen tukakina amakarite yo kwa Yesu twumva uko ibintu bimeze. Ngahe soma Umubwiriza igice cya 29 aravuze ngo ndore ico nabonye gusa niki. Ndore mu bintu nitegereje ndagenzura ndakibona niki kimwe nuko Imana yaremye umuntu utunganye. Imana yaremye umuntu utunganye utabuze akantu na gato. Ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Kwa bantu batangira gushaka ibindi bahimba. Bekeruko yeme reka numve Imana mu izina rya Yesu umuco w'iri jambo ryawe umurikira abantu bose mu izina rya Yesu amen. Twese amen. Yewe wa mukobwa, yewe wa muhungu, yewe wa mugabo, yewe wa mugore, Imana yakuremye utunganye rwose. Tiyasize ntako yasize ngo wongereho nta nakandi yasize ngo umuntu yogerageza ngo ariko abantu ngo bishakira ibihimbano byabo. Amatwi yari meza ongeraho ayandi, umusatsi wari mwiza washizeho ibindi, iminwa yari myiza wahinduye ibara, amano yari meza yabaye icyatsi kibisi. Yewe Imana ariko Imana yaranye umuntu ari smart, yaranye umuntu ari smart, ari mwiza atunganye rwose. Vuga ngo ariko batangira ibihimbano. Amaso yaraconze neza uwongera wa kandi urahimba. Yambweza ngo wararusha. Imana yari yarakuremye neza. Mukobwa urinda ushima izindi, mugore urinda ushima izindi. Imana irema yaremye umuntu atunganye rwose. Ariko ngo atangira kwiha. Ngira mugenzi wawe ngo ino barahimbye, ino bihimbiye ibindi, ariko mwarahimbye. Timwabona ko mwahimbye muzamubyimba mukabona ari byiza byoruta ibya Yesu yaremye.
ko byari to byari bitunganye nukuri byo mwahimbye byose abo kwa Yesu twarabigaye biriya bindi mwongeyeho byose mbwira mugenzi wanjye twaragaye naje naragaye. Haleluya. Muzamura amaboko dutangiye haleluya. Twase amen. Byumva kandi buriya birasaba gusa ko mwoja mu mwuka nibwo mwomenya ko muri abahimbyi kandi ngo bazabahimba Imana ibyo yari yararangije ngo bakongera. Yewe urarushe mubandi we, yewe uragowe n'ukuri we, uzeyi urarushe n'ukuri we, mukobwa uri dushe mu zindi. garuka Imana yaraguhanze, Imana yarakuremye, yaragutunganyije, yaragucoye. Nimugire ngo amen. None ugiye kuvuga ko kiyi irema amanota ukura niyo yari meza, icyatsi kibisi niyo meza. Kiyi ikurema ufite ibyara bimeze nk'iby'igihunyira nawe wabonaga ari byiza. Ugire ngo mureke ibihangano muri mu guhanga Imana ikasikamo habaye. Ariko iyo ngiyo Bibiri zivuga ngo ni nani, ngo ni irari ry'iby'isi, ngo iki irari ry'amaso n'irari ry'umubiri n'iki kindi hajya n'ubwibone ngo bwo mu by'ubugingo. Ni muri ayo magambo bikomoka, ni irari ry'amaso, irari ry'umubiri n'ubwibone bwo mu by'ubugingo, naho biva. Ariko wanyuzwe na Yesu vuga ngo ametosheka, nimetosheka nayo. Hari umuntu wabaza mu mutima ngo ese ngo ibyo ngo bitwaye iki, kubireka byo bigutwaye iki? Ngo ese none iyagerageje ikakurema ikagutunganya ikabona wagaye kuragira ngo yo nyine ntiyagize ikibazo. Mureke guhanga. Uhereye mu buto bwanje nirutse birasize Mana yaje. La 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 la. Nabajije Bibiliya igitabo cyiza cyuzuye amateka y'ukuri. Iwacu niho nzicara ngaruka, zaba we zaba n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu bihe bitazashira, tuzabana na Jambo maze aduhe ijambo, tuvugire ijambo imbere ya Jambo we, umugenga w'ibihe, mpagaze mu bihe bitazashira. Uzi icyo bitwaye nuko Jambo yavuze. Jambo yaravuze ngo mwabagore kundi mukirimishe kuwo imisatsi nefa ndimukakuriza. Jambo yaravuze ngo yemwe bagore ngo muzoza mwambara amahuza agize gute ngo akwiriye. Nabonye akageso hano kamanze nkubura umwanda, muzamura amaboko. Zaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu bihe bitazashira, tuzabana na Jambo maze aduhe ijambo, tuvuge ijambo imbere ya Jambo. Bino tujane mugenzi we, haguruka mukunzi wanje we,
ngwino tujane dore itumba rirashize hakurya haya iwacu niho nzicara karuhuka. reka mabwire iki jambo ritemera twagikunda tubona ntacyo gitwaye vuga ngo is forbidden c'est quoi ngani muvuge igifaransa nimugire ngo eme ni ikizira kirarura ku Mana nimugire ngo eme Amen. kirarura none uduhimbano nabonye mwahimbye hano mwahimbye mwese kwambara amahuza atabakwiriye amahuza afasha abantu yaje geke mu kanisa bariza mugenzi wangu se arakwiriye bakecu arakwiriye wo kwambara gahuza ukituga kakwa kundi kwa karoki ba pomse wamara ukavuga ngo wambaye umwambaro ukwiriye ngaba kecu n'abavuga none ko reka mutazamubabusa abadayimoni bababwiye ngo muzozamwa mugurudukaje nimumara mutwisonereho tubafata muzi ko muri indaya zo mu kanisa mwebwe munaniwe nibura kuja guteretera mu ibara muzano kuri rutari ku Mana muzi ko abantu bazabavanyana imigambi y'ubusambanyi batayizanye uri nwize wigira kaka akurya yarwa ruzi iwacu niho nzicara karuhuka. Haleluya. Sizongera kwiruka habe no guhagarara inyuma y'ibihe. mwese nimugire ngo haleluya twongere haleluya. iyi si igira amakuru kandi amakuru y'isi Yakobo niwe wayamenye. Yakobo yaravuze ngo yemwe mwabasambanyi namwe mwabasambanyikazi ntimuzi yuko uyu muntu abaye inshuti y'isi ngo aba yihinduye umwazi w'Imana. Timusi iyo umuntu yafashe systeme z'isi akazinjiza muri we aba yahindutse adui wa Mungu. Quel système? Ça c'est une système diabolique. Iyi ni système ishigwaho n'isi y'umwijima kugira ngo irebe ko yogusha isi. Erega turi muri concurrence ko turahangana. Systeme zishiraho ikintu gifite mission. Kwambika abakobwa ba modani soza bavuga ngo ni modani. Sizwe berekana amastili tukagire ngo we ngo ni style. No! Hari wico bita le focus vision. Objectif bifite intego ubigaragaza twavuze nene data tubwiye mukigaragaza kimuntu iki nijisho ziriya ni huzu bashana mu kabari bashaka abagabo n'abahungu ngo babakurure niba mara baje mu gusamba we uje mu ikanisa ngo kurarama hake toka mbele za Bwana ufite umwanga. Mugire ngo haleluya. Amen. Twongere haleluya. Amen. Mbwirira mugezi wangu jambo yavyanze. Jambo yavuze ngo ya abagore usifengo ngo zisizofa. Ngo zisizofa. Uziko wa mwana yashuri wara ese nibigize harya. Baracambika baragisiga bagintebe mu rusengero ubu cyahindutse kirerere umuntu azaza nawe nyine aka tugiye gusengera ubuzutse muzoza muhunga muzamura amaboko umuntu yokizwa ariko ntatunga ubwenge bwo kumenya ikintu gikwiriye n'ikidakwiriye. Muzamugira ngo ihuzu bayipasuye
bayobewe yuko iyo pasutse ibishanyitse ucyo baza baje kwisona uvuga ngo mission bari bafite intego ntuvuga ati muzamuhishaho buke nuzamura gucya ukuguru ariko noneho ndavuga byinshi nimugire ngo eme hari ibintu bisa bizamuka bingaye icyarimwe mureke mbabazi abagore umugore wese wikandagaza akambara agatenge kamwe uzi ko bafite n'amaheri ya satani nako akakanwenga yamara akagera amiteze kuraje bazanye icya kabiri babigira bibiri batazi ko bikwiriye iyo ufashe agatenge kamwe wamara kaza kuri tarere yesu we hari ibintu bizandeba ngaseka gusa jambo nyine jambo yacitse intege ariko nta yindi nkoni gatwubakubita nta n'ikindi gihano twubaha mwe tutajana muri prison mwe tudaca amande no kubabwira kukaba kwatunaniye ko tuzagira gute nimugire ngo uzikunda muza mukwaza amateraniro mukaza mubesha ngo mwagiye kuramya kujya kenshi rimwe muzimye ujye umurozi wazanye igihe kagije aroroheje yozimya umwe bangahe ariko noneho wewe wazanye umwambaro mubi uzi ko itutuzimya ukazimya nk'abantu kimwe cya kabiri twamara tukaza twiyunamisha ko turandika se ari byo umwuka yatubwiye twandika ndamugabo uzi ukubitaho amaso kabiri uwigize nk'imfuraga ndavuga aragira mwana we niko yeme ngira mugenzi wawe ngo twubahane rwose twubahane tugende gahoro dutware ibintu buke dutware ibintu gahoro mwese nimugire ngo haleluya amen twongere haleluya muve mutundu muve mudushanyure muve mu bintu ngo mutibure ibituza yewe itangaza cyarabaye nimugire ngo eme amaberi bazashira hanze uzi ko mwatwishe neza muratwinjirana nk'igitero kivuye kwa murima iyo mvuze muri mayizi wacu nimugire ngo haleluya uzi ko nigeze igihe kimwe guha abagore ameza ndacanganyikirwa ndaruha ndibaza ndagenda mpumirije kujya mbandanga ameza namangira gucya iberi kurindi ndavuga se ndagira gute ndaruha mutuze turashaka kwirukana amapepo muzamura amaboko hey haleluya wona umwuka w'abadayimoni n'umwuka w'abadayimoni yego ugiye gutanga neza kuraburahure ndavuga ngo ndagira gute ndagenda ndwe none ngo abagore ni amajaribo muzi abakobwa b'i Yerusalemu mu gisobanuro mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo bavuga ngo ni ibigaragazo byo mu isi si uko nguko none muzemera kuba abakobwa b'i Yerusalemu muba amajaribo neza muvuge ngo turabajariba mwikanisa nimba musharibana mwagiye hanze twese tugire ngo haleluya sinzi iyo naringeze ariko reka nigarukire mugire ngo haleluya ndagarutse gusa nahimze ngo mukure takataka mwikanisa mukure takataka ibintu bimeze nk'ibishimbo mugire ubwenge
kureba nta no gutinya nibura vuga ngo abana abasaza abana abakecuru ariko ubu mugeze no ku bindi bikomeye. Jo bundi ngiye kuvuga iyo systeme babwire umuntu utari igipfu uwavutse atari ikizeze yumva aya makuru. Muzamura amaboko tubanze twirukana abadayimoni. Ndashaka gutangariza abantu Satani yamaze ubwenge. Yego siko nigeze soma hajya injiji kanze nawe uko kera ngiye kwinjira mu njiji nuko baraza kudusomera turangiza. Nimugire ngo haleluya. Abantu bari mu kwifotora bambaye ubusa vuga ngo barino. Ngiye kukubwira iyo ngeze muri Kenya noza nja kuri YouTube iwacu si cyane uko utumega tw'igihumbuzo ukanda guke ngo hwi tishire cyangwa naho hano nukureba no nakurikiranya amakuru mbanumva ibihari ariko nari navuye iriya mbanzumva iri iwacu byarahageze ariko kandi nimwe ba metre babikuye no muri Kenya siko bimeze. Uvuga ngo ni isomo bafatiye Kenya uburira urutse na kifari isomo ryo kwifotora wambaye ubusa. Ubwo n'ubwenge buke buri inyuma y'ibitekerezo bya kimuntu apana ubukristo. Ndakubwira abantu batatugiriye nabi urabyumva. Umuntu wa mbere weweho wemeye kuba antivalere wemeye kuba igisebo mwisi ariko umuntu wa mbere ugiriye nabi ni umukobwa wawe. Ni umukobwa wande nibura umukobwa ni ukuvuga ngo urasa n'uwagiye ufata urushako urarutema usiga nk'ipurusi imwe nayo y'ikirara kikimwara umugi. Kuko tekereza umunsi bazakubaza bazobaza ngo se yashatse ngo ni wa mukobwa wasohoye video kandi bamwe barazibitse vuga ngo bazamahongera bayigarure nibitanga hariya uko ganti bakijijwe ngo byamaze kuba barazizimya zirimo. Akana kawe nikaja kubazwa ati uriya mukobwa ni uwande ngo ni wa mugore wifotoje yambaye ubusa uwuhe ngo reka nyigushakire sha vuga ngo izamuke ku rubuga kandi muzoza mugira ubwenge. Nimugire ngo haleluya haleluya. Icya gatatu ni so wakubyaye bazavuga ngo uriya ni we se wa mukobwa wifotoje yagize gute yambaye ubusa. Kurumva uri umuntu cyangwa uri shitani yaje kutugaragaza mu isi ufite ubwenge. Habe nubwo yoba umugabo wawe nawubwira ngo ifotore wambaye ubusa ambwira ati wapi vuga ngo isi yuzuye amanani ubundi ngo izica no muri kabine oyifatira iriye yamarika jaita itari. Iyo ni imyuka y'uburaya bugeze ku rwego rubi. Rwo rwego si rubi. Mwana we mwagiye mugira ubwenge ukagira ubwenge busanzwe naho ubukristo niba bwarakunaniye. Ibintu bitaba mu isi ufite ubwenge ndayaretse. Vuga ngo Imana idukurireho uwo mwuka w'abadayimoni. Ejo bundi nubishe umupasiteri ngo karabwiriza ngo abantu ngo bari mu gutanga amafoto y'abandi aho ikizeze cyayifotoye ninde utayimutanga. Ibizeze si byisi mu isi nimbijije ari nyinshi umwe injiji nkuru nuwayitanze cyangwa nuwayifotoye none yewe ngaho dusomera iki cyanditswe turangize. Somera icyanditswe mwumva amakuru y'injiji. Abanyamasengesho mudufashe dusenge kuko ahantu tugeze tutabonye ubuzuzi tugeze habi. Tugeze ahantu tworira gusa ariko tugerageze turebe ubuzuzi kandi bwo buzabuhindura ibintu. Turebe ko ubwenge bwogaruka mu mitima y'abakobwa n'abagore n'abagabo n'abahungu. Ngasoma igitabo cya Petero wa mbere igice cya mbere urasoma umurongo wa 14 kugeza ku wa 17.
mwihangane kandi abashimiye ko mwihanganye cyane. Sigaye iminota mike ngahita ndangiza. Waruvuze ngo Petero wa mbere. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 14. Haravuze ngo mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije. Ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiriki mukirinjije. Ahubwo kuko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Namwe muzoza muba abantu bera, mugira ingeso nziza, mugaragare ko muri abantu b'Imana. Wahetse ku 17 ngayikomeza. Kandi kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye, ari uzocira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yagize gute, ibyo yakoze ntarobanure ku butoni, kandi ntazosobanura ngo avuge ngo uyu ni naka uyu ni naka. Mumarane iminsi y'ubusuke bwanyu muti, kuvuga ngo rero iminsi muzamara muri iyi si yose muzayimare mutinya. Amen. Amen. Ukomere ijambo ry'Imana amashi. Ndabaza ikibazo, muracabona abantu batinya? Abantu bikige muracabona batinya? Gushira ubwoba bw'ikibi, gushira ubwoba bw'icyaha, uba uri mu kaga ko kurimbuka. Iyo usigaye wumva nta soni, kumva ibintu byose wowe ubikora, nta bwoba ugifite, mumara iminsi y'ubusuke yanyu yose mugira gute, mutinya. Kandi impamvu nuko iyo aduhamagaye ari yera, natwe dukwiriye kugira gute, kubabera. Kandi mumenye ko ari izakira umuntu wese iki, urubanza. Ese iyo tukirinjije mwumva iki? Kera tukirinjije, kera tukiri abasambanyi, kera tukiri abajura, kera tukibesha. Petero yagaragaje ko umuntu wese ugikora ibyaha aba ari iki, aba ari injiji. Urinjije ibigezaho. Turamenya ko ubusambanyi buza bwambura umuntu icubahiro bukamusiga ameze nk'agahwiriri. Turamenya ko buza bukenesha umuntu turame uracyarijije, uracyaba. Hey, haleluya. Muzamu abana bumvira, abana batega amatwi bakumva kandi bakumvira. Muba mwikanisa ariko mukagira ishusho ya kera, abantu bakirejeje, Bibiri zivuga ngo kuva mu byaha no kugira ute, no kujijuka. Iyo uri mu byaha Imana isireba ikaba ngo nta bwenge. Habaye mu buzima bwo kurenganya bwo kwiba ariko karumva afite amahoro. Habaye mu buzima bw'ikinyoma ariko ndore nijije. Ndore ubusambanyi ntazi ko buzamwaka umubiri we, ntazi ko azarimbuka, ntazi ko nabisimbuka sida izamufata. Nijije. Erega icyaha cyose Satani cya kinyoma cye akigira cyiza, ariko kiba gipfunditse mu rupfu, kiba gipfunditsemo igisuzuguriro, kiba gihambiriyemo gushira kwawe. Muzamura amaboko ntangiye haleluya. Pepa ufite ishusho y'ubujiji. Bizurimo ni ishusho y'ubujiji.
uruzi ko nawe ubwawe bizagusenya bikanagusenyera. Wari uzi ko uzaza kwisanga ugasanga kubera iki? Kubera iki? Ishusho y'ubujiji. Bakundwa bene data, mugarukire Yesu. Nimugire ngo eme. Hari umurinzi wavuze ngo n'umugisha ukomeye kumenya. Uyu mugisha twahawe wo kuba mu itorero tukaza twumva aya magambo. Ku bandi ni ikintu gihenze batazi batigeze no kumenya, ariko ni ukuri kuba dukifitiye ishusho, abantu bakagira ishusho y'injiji, baramenye ubutumwa bwiza bwa Yesu. Birababaje. Hallelujah. Ubutumwa bwa Yesu Kristo buzabushishura umuntu, bukamugira igitangaza, bukamugira umunyabwenge, bukamugira umuntu safi mu mutwe we, akaba smart, akazamenya ibyo akora, kubera ubutumwa bwiza. Ko biravuga ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'iki? Imbaraga y'Imana. Ariko mwebwe mubwirizwa ubutumwa nk'ubu, mwamara mukagaragaza ibintu by'ubujiji nkabiriye. Mani dufashe, Mani tugirire imbabazi, Mani turebeshe amaso y'imbabazi, Mani tugirire neza, Mani duhe umugisha. Amen. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Nawe ibyo bintu ngo mbabwire ngo muve mu bujiji. Cya kabiri ngo mbabwire ngo mureke guhimba. Imana yabagiriye neza, mureke kwihimbira ibyaha zo kongera. Ndangiza. Yesu arakejesha amaraso, arakejesha amaraso Igorigota. Ni ukuri wogarukiraho nubwo utekereza ko wakoze ibikomeye gute. Urukundo n'imbabazi za Yesu bireze cyane amafuti n'amakosa yawe. Nimugire ngo eme. Kandi Yesu yiteguye kukwakira. Nuko gusa Yesu niwe muntu wantangaje, umuntu azamubabaza ariko akazavuga ngo wo kwemera ukagaruka kakwakira. Muri byo yaravuze ngo arakezesha amaraso Igorigota. Ngezeyo noronka amahoro. Aramubwira ngo arakezesha amaraso kugeza n'uyu munsi. Ngwino gusa ngo umwikubite imbere uvuge ko wagize gute, uvuge ko wamubabaje. Bahamagariye kugaruka. Mugarukiraho, garukiraho, 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 garuka. Yesu agutegeye amaboko kandi ni wanga. Nukuri barayahaye n'itabu. Nyuma y'ibyo ni akaga n'agahinda gakomeye. Nyuma y'ibyo uzarira wicuze kandi wumva utagishoboye. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Abantu bumva twosengana bahaguruke turirimba akaririmbo gato. Arakejesha amaraso Igorigota, Ubita imbere, vuga yuko wamubabaje. arakezesha Arakezesha amaraso Igorigota, genda umwikubite, genda genda umwita umwikubite imbere, vuga yuko wamubabaje. banguka vuba witinda, umukiza atarabaye, aguteye amaboko, agukize kurimbuka. arakezesha amaraso Igorigota, ubita imbere, vuga yuko arakezesha amaraso
igorigo tubu genda